Mema obi biara akwaba de ba Ghana TV. Ya kase Ghana TV I will say we stand for the truth. Ampa ahade no krenkwa ne yeka. Dia enye no kre no ye so. Ene dwumedi amede bro ya tudi sunsumsem. Unim se ba ne sunsumsem dia na chese ye hia odifo a onim sunsumsem yie na ye ne na hia se ne be obetimi akyerkyere ye mu na me no mienu ye beti ase ama bibia aye kama enti enne dwumedi amede bro wi wona wasoye na say greenwood mosquito spray and quell and alternative herbal product and friends of Ken Global and Ghana TV Foundation me try me won makofa me guest number me ba e be to aso Nana so be share TV na be ko YouTube ko Ghana amuna kanu so man na me feeling it na brown crew so I am a man friend Ghana TV we stand for the truth yo anuanom ni adofo mesrawo edi ayefra me anti bi ahyi ba ko de ziengeze ne maje osu ziento saba menua sa opese wanije edi ensem na opese wote de chese wo pese wankasa no wo feel ma ho a koso ahwe Ghana TV enepa wo ho ensempa wo ho ahoto wo ho enioma emuda ho ewo ho bi Ghana TV ana kayiko mi Ghana TV me da se mema mu akwa ba se na na me kan afi no join me a bo mo dey na subscribe share like na afi so me a bell no se na be ya all the time the video too a ubenye bi na wa hwe na dwumadi me a medi ho chiame medi de Nana Brown okay ene nipa me ne ba bedi di enkomoi in fact ni din ede Odifo Kwadwo Nkansah ane Odifo Kwadwo Nkansah ofi Kumase asafo dano ye Jesus Christ of bibi de ono abebo na asafo ni din amawati bi na me ka cho se wo peku papa bi na wo de ho abomo a bomo dia se obe join Friends of Ken Global omo ena omo yeku a omo wotema yie se ba ne se krobi wo Ghana a light ponim omuni bohos omuni empo se di omu bedi ni ade a ombo omode no makeka kakro na bom no mabo omu yie e ba ne charity worker Friends of Ken Global pe enetumi eye ho adwuma in fact omo ye very good group enti no pe group papa no join dia me de me recommend dia ma on say join the Friends of Ken Global and afi so no wona woda no nana efiase wa ene nana fosu awaten omona omoda kind of Friends of Ken Global and no amo USA Virginia and greenwood mosquito spray and quell so medical catch say product via papa omo wo air freshener na ehwam yie de edisi kem de edisi hall de edisi bedroom in fact omo ne na kama na kwal no de wo so a sen tie ni na nsan omo kwal no so kama ehwam yie na wo so a empu wusie ma wani nye call ma in fact wo Felix was so kwal kra na spray nso mia sema na scent no abon mode asesa yie na chese edi hwehwehwam aba niema no maye ni yie kum tontom ekum wansna ekum entafre product papa enu nti open mosquito coil and spray ato men ko bia bo mode an se wo bebisa greenwood ye foforo bia ma wa enje kama pa na alternative herbal product nso no ye wo venicare ni ye ma white ana say obi an menstruation emaye ana unya mensesa I say wo bre wo you see sa product na eboa wo yie omo 230 na ye for emema sebi oni libido oni don Felix obe have sex ana say
want to mean ye unum 230 na eboa wo ye ye wo stomach and also boama osa and I say waist pain and a very good gas jina wo ye ma stomach na boa wo ye and malake malaria nso tutoi tontom na ewi ni pa ye nti nya malake ni bia ebe boa anya so eye ma obi anani wani hu I don't mean drive well and mra Momodi say obenom hanya ni bi na bibia aye fine Ghana TV Foundation almost yedamase ye baba omo boanjanka wona woni bi say Ghana TV Foundation ye foundation bia oma ba say ombeboa omo a omo ho chire omo ye okay ene say na make no e sunsum sem na ye ba bedi nkomo afa sunsum ehinta sem adia ehinta sometimes no obu o na mo hwenya no yebetia na wawu ebi ana sunsum no kra no ye kun dada ansa epie wani kazo eniam edik esi no ebi wo wana edik esi wo sunsum dada enu nti ni ye ba bedi nkomafa sunsum ehinta sem eniam a ehinta na ba ne se da ohia difo a in fact onim sunsum nsem yi ankasa obi a onyankopon ahya ne den onyankopon ama ne tumi a wo tumi de ginipa efri sa niam we mu enu nti na mato nsa afre wo difo Kwadwo Nkansah amen no ebetwetwe nkom enko ba bia wate like na share na afensu no bomode an se we mia bell no se na be ya obi biara nso benye bia hwe odifo ma wakwa aba ya mo boko de sunsum na da woloma ya ho ya pa odifo ya no apeja won ne ama me matia mami won se ye wo ho a ye hu se nyama bi taisisi obi wo ho se me so dae no na obi chesi me ato ade abome obesore na mark ne wo ho obu okro so dae ne ye wo ne pane obesore no be basasa no phone be call hospital kra ko check up no yes wenya HIV nti no mi bisa se aden ne ye atiasefo na ye bibia ye ne physical na bibi tumi si was spiritual na happen physical na sometimes kra utumi so dae bi obesore no na the same thing na hu wo dae na happen enu nti na mafrɛ say brane ye ntwetwe ho nko yo me da ase mamdi kan chia watiefo no ahwefo okay ene me nso matiefo ne mahwefo okay odifo Kwadwo Nkansah de Ghana ha de ana wiase ha de obia enemy esanse ya ye sunsumdwuma ache mo okohye na obusa no ebi obi dampa so o hweye obi tikem o tia de ka obetena ha nko bobisa no obisa ewiase we no bibia eye sunsumasem bibia eye sunsumasem na sunsumsem no yakane de wonim okay enya de wonim ye wonipa bu ho a no matter everything no onye hwe ni saa no nyame aye wo mo enti obi beso da ye ne awo ne pane ana bi obi beso da ye na bibi ato no na ade beche ade a asechire ne se ade esi wo sunsumo no e de pie ani so okay na for instance ma mimi ade bi mo a ensuo eto a etofli soro na abafom ensuo ntom free form na akosoro adentia asechire de se sunsumo ho adene a chan honam eti wiase bibia ebeto nipa dasani in physical realms no na adika to nipa no sunsumo okay on se ye was kafo bebra omo tie ya rana na me no kasa de beg ansa na omanya omanu aduane adi adentia sunsumo no ye twaja ato on sem sika hye no eti ani suo no I was manifesting physically eti ubusa ya saa nete to se obia pe difu a wa benete seme amete hai na ye sunsum nyoma ede madipa ne peja dipa ne hyebre ede na bra bonya sa bra bona ye bo no ye mfa ye ni kan we emmo papa o ka sabrabo ne ye bo no ye mfa ye ni kan emmo a chechim because metiwe me fa ne say me kwa sorry me bompae but what ma say me tua me tight me tua me two offering me ye bibia e wo se meye na me ndwin obi ho me de me ye madwuma de mbiem na menye a e che se me mfa me kan nti no apo me koma sore
tria tight ebo afori bibia no de na was be yo medase mame munika ma mesem ma Oyaa de nyame shira amen mame ka asem chira tight ne de ubetria asore de obekọ because according to Matthew chapter 7 verse number 21 o say nya won na ese me se awurade e de benya wasoro ahema mu akọ na ebo won na ye agana pede na mame ka asem chira empanisi ba bi ade ne da no sebio so wan fa anto a efrito first thing first abrabo na ye bo no wodi wani kan ye bo a enye ye ene sen ansa no bi pese obobra konkan ansa no bi pese obobra na abrabo no ekoyie de mano no e wo se wonya obi a awurade ya bie nani ate se odifo nkansa abete han e wo se wonya obi a obegina na chi se ne boafo obegina na chi se ne somufo mame san famra bio akoye te se ye gina go frama so bobo ebia me ya de ball no wo me dada a me nimbo by ye flade bi se life coach oh ye fa ne bibi te se de da you oni ball bo dada e talent e woni nan ya no but adenti no owo coach etini pa bia no obi na be kire wo se ma me ade na wo ye no eno ano no na emomu no ka wo ye ni sei a anka beboa because obi wo ho a ma me de wo a wo sihihye ne niam wa abrabomu no onche wo system nim onche asin onche wo system nim kire se yo onipa bu wo ha onya sika oyusunu rough onya sika onim se me di bi kwato bank ana me di bi tu fie na me de atwetwa me ho obi yusu sika rough etiye ya ye sunsum nyuma no ye ne be kire wo se ma me ye wa brabo na wo mu no ene ma wo ye no oniama wo hyehyɛ no airtime etiye ni say enuti na make so oni pa bia wo bobra wanya spiritual backup physical backup no wo beto form wa abrabom okay yo me te hona sia na sofo e be se me bi wasem say I mean odi for say in case say masodae say bia me didi ye da yimu bia medwana medi mani so tse me no na me Felix I say me yem me didi wo da yimu nya physical me didi wo me sorry me yem me ko hospital ya se bia me nya fibroid ana bibi abento me yem eno no how is it possible why didn't na me so da ese bibi sa na etumi manifest life because me say sunsun say me different and na wona mani asem so edu ali say to me balisa me da ase ansa ne nipa da sane bia ye bedika ma wo yade ne beyi ne ho ade na ebe pie no ne edika de yade na ma spiritual okay eti physical na wo say manifest na manifestations no egu ahodo ebi ne fibroid ebetumi kura aka cho so wanya HIV okay doctor kura betuma ka kira wo say wanya yade we hepatitis B entima nipa mfa daye eni agoro anase sunsum sem ni agoro because kan bible na wo say na ogufo bi kogu aba na ogu abapa na abra odi ahokoda aye no oboneyefo ne ba begu ababone the fly eti onipa bia wo wabra bomu no se wantuatua oho akwan bia oboneyefo timi nya chance ewo wabra bom eye wo de ope se de uyi da ye kire min se obi be so da ye na bia ya won pa ne ya ma na aduane adi na ni so bete no obe ya le obe ko hospital ya so wanya fibroid eti wi ase bibi nsikwa bibi wo ho ti de be si woni pa da sani wabra bom ana wa akwa mo no ya adika ya koso ewo sunzuma ansa na papa de na de sane ama we eba mo nyame nhira on se Oka Revelation chapter 12 verse number 7 Bible say na okon kese bi si wo soro eye onyankopon abofo eni Satan eni na abofo di akon na Bible say na abra ya to obodefo ne beto asase we so no osoro etiam ka se asase so fo mu nue esansa ya to motamfo bonsamo a oye modadafo no ya to no ade aba mo nchen eti asase we so na ye wo no eye battle tembia wonyamema edi akon so wo ye kristoni o so wo nye kristoni o there is a battle eda obi bia nim enti battle na bi dia ya de bi dia ya ho kire bi dia yo ohia awomawuo eniema bebre papa de ne be ma nipa betumi
enipa betimi agye ne ho afi saa ne ma we mo ade a betima boa ama onipa bagye ne ho afiri saa ne ma we nyina mre se so odifo Kwadwo Nkansah amete hai nipa ne ba bepa makira kwan se wo ba na daye bi na wo so na daye no hawa akwankyere de be ma wo no 3 days pe de onyame spirit ana onyame onkonkono be instruct ye no se ye ka se 3 days 3 days papa I Ghana TV mo we stand for the truth no krankwa ne ye ka ujiri se asema wuke because edifo we break na me ya ma 2 days 24 hours then so no obegye akwankyere no ewie no na ontumi nye hwe ema nipa no nti papa ujidi se asema wuke se 3 days 1 week pay obi this as obi was a problem ni mu na in case of the brewer onyam betimi afa so abo ni me nyankopon na me di na chi na me som no Bible say yemma nipa nyina anya atorofo ne yemma wonyankopon te aseni no onya nokwafo etu onyame honhom a eteme so ade me ye adwuma no oni toro so onya kasa mako a ka kire maami se de eye no no eye namiensa emfeli because on say high tentan kase so no ma betena ekowiase afa na nyina aha wo ya torofo antim metena ha because ja edere wa hakura na no odere eti no kwasem de de nam se epanisi achinigi enti ane ekunsonkuro nsu a yehwia hwe eti dipa no de on try wo so wa chinchiri wo se sofo bai na onim no Ghana ha ono de so hweme ana so otiemi a omomode ne se obema mene na di ahia na onyame a ode me yi adwuma no oma na anim ngu ase omomode se onimi bedi ahia na onyame a onimi nam no o mananimu ngwase na make just say Ghana TV we stand for the truth but more than say obe like obe share na fensu no ube mia bell say the be ya anytime ready video be to no ube nye bi na wa share na difo amene ne twetwe enkomo ni dindi odifo Kwadwo Nkansah na mitwa me ho aba Yo, what here for me in the war prophet Gideon of for a seed. A higher Ghana, a hana wutie, a hana bofo etie. You call YouTube King Kong, YouTube King Kong, and any Ghana. Shati bibia off, Nitie Ghana. Now be ye in Shira. You were in Shira, the donor from Odumuja. Fire. Yo, me mamo akwa ba se na make no Ghana TV Foundation and sponsor ye any greenwood mosquito spray and quell and a tenated herbal product and boy chidom komo twetwe na ye twetwe no about sunsumu hintasem enti afei na wa join ye ya bo modern so be like we share na face no be mia bell no se na be ya all the time the video too a we nye bi ahwe me ni odi for Kwadwo Nkansah na ye twetwe enkomo yi na ne nsem sunsumu hintasem eniama ehintaye ewo ye dayim enene edi hu enkomo odifo mami sisi ano den na wokache obi biara wo hwew obi wo wa ye confused wa problem also so daye man daye abem niame bia ohun ni spiritual a manifested but oni obia obetumi aboa no edifo bebra gini sikadi edifo bebra so meboa no mantimi amoa no nti obi hwe waden na wo ka kire no yo me da ase pa mami de wiase de ameka ne se ewiase yetietia ensu ba bia enye ene de akosa ensu papa eti se sofo bi azan obi malam bi azan obi se hwan na azan obi enya masem de bom de ameka ne se no ti no onyame asoma me a ode me abaha no eti wo a woton a ye nto bomodin se obefre me kasa ya na onyame na meso akere wade amoaye se obeso da ye na obi ne wo da ahonhom a ani nipa da no ye omumienu ene wo ho ahonhom a ene ma da no ye fre no incubus ene ahonhom a woni ma da no ye fre no succubus na sa ahonhom we no omo ye strong se ukoda atwea mountains dry fasting 1 week ya enya no ne di bleki sunsun na chese sada no kura na spirit no be ba kura be fa wo mo sunsun obi no da fa woni akom kire dabi eya eniema bi ne be kire wo se ye we ni ayi saade na flow so Ghana ha so de me odifo Kwadwo Nkansah
menkwa ni odifo a wonyame de saa tu medie no adoma kyade na mame ti obi a obi ni ne da a eye no wonim se maame bi ba manim recently ya o se papa se ada mede ba shiti mono ebe se mempa so a mekwa akwada mpa so ade ebe chi ne yabo me naked naked o se ne 19 wa se ne 19 no naked ba wada akonwam se ma ade chi a obesole na ne bibia ahye no se ye sunsum asem ti na ma betena a me kire sunsum sem wo odwumade yi so se ewiase bibi nsi kwa ewiase ntasuo nko adante ewiase de ade ato nani no enye onu na eyie ade so bi na yima no eti wo hawo ne amane abrochefo akwa ne de ne ebue because de bi on be fle bi obi ni o mo da entintan cheche o mo na omuni anja se omuni kan so mo bre maame enu ti na ma betena na wonim se entintan de enu so ye ni entintan se ya to de chewa sunsumu se umfie a obedi wasase weso ye 100 a eso ba ko ate anytime entintan bet anytime bi entintan betew ebe kan bi a ete won kwa na so ba ko ampa it is a day a show 5 a onkwa umfie enum so ate I'm telling you say ye sunsum sem so ye kanede onim na wonim se abayifo omunya nipa na mo reda Bible according to Genesis chapter 3 verse number 15 to 16 coming Bible say na abra onyankopon ba e di ntromu ho a ofre Adam ni Eve no ma anye so omuko hintai adenti aduaba na oka se mo omunie no na omuko di na abra ohun nipa na nipa ba ne che no omo kasa no o se eye wowo ena ma bi di aduaba no oba no yi hye wowo no ena ba ma no so yi hye ne yire eto onyankopon ka se free na da yi kɔ no wo Satan a wo ye wowo no wo ba hwia efom na efom dote ena ubedie na woni panso uhu set wowo a wo de aba ebebo na ku no etimpacho ye nipa ye de an enya dote ti abaifuo de nti omo hwi nipa nam bebrebe no eno no eye kese ye onyankopon de ato eti ebekọ blonya bebre wa ya da na omakokọ ebi mu ya da na omudwan ebi mu ya da na omunantwie eti so ma mepe odifo Kwadwo Nkansah makira kwan a blonya ento wo mo ti bibi wo wiase okay minimo bi atachiman odi sokodu ya twetwe ne si o ma me ade ato ne mpoma soro ade ache anopa okoyi abetwetwe ne se efiri hwie ne tirim otiam ebuai mawu ye de duru hospital aye se onkotwa at bibide se scan o se esuro se de okotwa ese ne mfrinka se abubu sunsun be sokodu ya na hwie ne tirim na yetimbadua abubu ni mu sokodua na edwisi no eye timbadua na abono timbadua ti bibi wo wia eti wiase do onye bibi ne kuno do ye chigifo asem da to no se bibi ne wiase akiyada ka sabe akaya ntopuno onim se edwakora aye die no ye di no sunsun mo ani abedi na ni so edwa aye di no ai se ye beto wa ade pa ewo se edwa no ye di no sunsun na apie feseka asole ayeye me sa ade ba cha mama ya asole am dika ya asole no odem ansan ma baye na ni so etiminya betena ho a menimo bi oba bia ho asem weba sunsum ne se kase kire no kase adenti amadika ya asore na anadwo ansan na me baye no data ti obi akronfo ba wia ne feseka no sunsum ya dika wia no okay ma cha wati ase Tiopa. On so bit me so that was ya bombetuo. Ade abechi obebo wa na opumoja. Because yedika kuno sunsumo because what happens in the spiritual realms, you know, it manifests in the physical realms. Unu so be your hene obeso that was ya konwa meteso ye yi akonwa na ma meto asifom physical no. E was ya wo mindful ne kase na ye ni nyo ho ye mpe obi o ye tu ade so. Ti sunsum sam de mo obi mfa ni agro. Na woni bibi ye problem ni si odifo bi ana odi hunufo bi hu bibi fa obi hu a e wo se kedipa no kura nke betimi ankoto ne botom e ka se sofo je because odipa na abo a so de oda awada it is obi ohun ade no ensese ye di agoro sese ya abato e koso wa American awrade abia mani na awrade bia mani no Ghana fo a ene American fo egu ho no omunu su mo mani nye na sedia ne ba be wi o ma awreho
Aye blacks no. Aye blacks for na ho hon. Ye betechi bebele agum bebele so ye be bubo mutuo ye be pampam bebele afili ho. Adai. Yes, because Joe Biden abato na ekoso no. Se nyame ya adom no ofa se kimu a me se blacks for na ho hon omunue. Na say in favor omo. Eti Ghana for emampai bo pa. Anu odene nkoso. Anya say in favor blacks for no. Me kai say me ame papa madie nyina papa owusu bempa obeka bibi fa ho say say Joe Biden efa abana enya de papa enti no ye mompae say Trump be say ata because bema antichrist ni amaniama bi a eya Trump no on accept no we no ba be accept am the same bebre bibi sa na ho so nyame yi a kire wa na the same thing on say Bible say banu adanse die aya no kure banu adanse die aya no kure eti dipa bi akura ne ka benya ukosofo we ho a ohwe sunsuma de ma wa sa pe ba bi ko sa asem ni koshia no hu say aya no rare eti de papa o su bempa ka no eye eselo na woni bibi abi before your problem on say Bible say ye hu ade fa ne fa eti nya bibia ne papa no obehu se meti ye e wode me mani hu ane wode ono so ani ehu eti ono ne de ne ohu ye no ebesi but me so me de na amahu no eye serious and dangerous e wo say ye me ye ni bere won paibom nya sa de be koso no enya papa yo anya sa de be koso no enye papa tina 34 na de apike omo de ba apike no lose of appetite in case we didi na say aduana we di no hu say aduana no me didi so enye me de ana we didi so fine but for one na wo for one we drane apike and ebi so de waste power de cocoa constipation then obi an yem atim an eno a the name atim and the waste sisi hihye no onom waste power ni bia eno so no ebe boa pa odifo mame ye this no then I will catch any pa e hwe yo me da seso ma makwanyan dia me kan nya ne se wo a bibi kire wo so wo ye bibi enye ye ewiase ne wo ko ewiase etwa wo ma me sra ba pe ma kira kwan ana se frɛ me o fra me ankasa mu na ne me kasa onya makola menya bre ene wakasa na dia me so me sra ne se brochirefo ne fra ye o munya abotre ma yen ebi fra se kukukukuku ewiase kukukuku yemfa nkan bibia ene tino bi wo a mo frɛ ma ya kura yemfa but what you say because obu adaya ro mo pressure o mo obu ofla kuku ne ho pre no kuku yen kasasa da bi o odifo eya na pressure o obu o wa de ta no John the ono fra ono kan no pese wo je bibi ma no wo musa o pressure de bete nipa kwam de o na se wo nya aduane a enya wo nsam ye no na se bi o odi besima a wo bedi ati omutie mbache wati ase omutie wiase nyine eti minim se afidie we ko akire tu wa blochire na wo fra ye sankrata sem adwuma sem o yale dadem wonya stroke onyame ama me power give to the sense oba na wo yale a tumi kro na te yade no so ana okutamu no mepagya mensase ama twena ba ama anam nipa ni mu akasa am yade na chiwade de na kade aka no na onyamedifo Kwadwo Nkansah akwankyere anyamede amame a mede ye adwuma eye esie ni kagya eni aseda akwancha odi ye adwuma esie ni kagya eni aseda on set tachire mande se na wo ya numu no omoko ana omoko mo eti ayaseme mu odu minkyire mu ha aha ya kwan ho sebe me ya panyin sebe akokọ entu bedwam ana sebe ye nyina enkra ne mu tete nkra ne eti dia sunsuma dia bia kosotia no sebe boss wo se mamoso otie video no hwe onyame tumi ne onyame ahode edi akira on the on frɛ ena asofo eba ha doso nipa ne mompaye no mu se awrade sofo aba sofo bi aba sofo si aba hwan na memfrɛ no de beka wako onyame na ba kire nipa no ti min kasa bebre
kasa tenten minim kasa minimpa macho wate ase wo hwe me a minimpa ankole hunu ene ye dede minim se o kasa swa but nyame ngo sra wo so ankole hunu ene ye dede gbogbo me kasa ya kakra bi I believe actions no than than kasa no yo odifo Kwadwo Nkansah na menene twetwe enkomoi na senia na ye kan odifo Kwadwo Nkansah de onyame ngosra ewo no sopa ogine nyame asem so na wopeja ne nsa onyankopon nya adwuma ye enu nti no mesre wada bomodi aso be subscribe obe share obe like na fenso no wa de ama obi nso ama obi enye bi ahwe odifo Mr. Mama wakonya fa number and location to na obi ben Kumasi Takrade Accra Ghana ya na obi ntumi locate you ane ma me nyame hira pa onu kunu nyina nyame ya hira mo ene o ma se de ya me hu o TV so no me hu physical ne se wa hu ofe no se esoten de ya wo de ba TV so no na nyame hira o me da se pa odifo Kwadwo Nkansah me number obetima flex sia no aya 0242813713 ebia na abere wa bitie ti maminya abotre 0242813713 last number aya 0557676181 minum me phone makola amfa me phone ofra obenyame me wo kotei de duakon asole din de Jesus Power Ministry ye wo Kumase kotei de duakon okay Jesus Power Ministry ye wo kotei de duakon eye Kumase eti I hope say ene good TV nanimu a me number ne location no etwam no ene etwam na ha eti frame na me no nkasa yo enu nti frame na me ne wo enkasa odifo Kwadwo Nkansah ene ye twetwe enkomoi me a me di dwumadi ehu chia me di ne de na bra macrow